asai kami menje bali bola aku nak lalu mamicu. Ini ka alasan na tayo na maki gua alasan apa tahu. Yan tu namanya tahu nak kenal sama kalian. Iya. Sebab sitongan na makanya tu matot tadi lo di meto je tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC we anu bola aju jadi maka bele munri. Maka bela yo pui di makoko ade. Masih garu-garu gitu. Menurut tu namanya garupan alasan. Nomor sidi iar olok kolok melo ia karobang usaha kang isuku. Ya sange suku ede na cacat apa ya sange cacat tamai cacat tu nomor si di malasa ede na wending angka meto tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoe apa ya tu doktor apa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanai moki maka da aga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agatan pedi padahal doktor iya podan ni maka mako ya doktor hewan dia nak aku tanang ko sapingi maka agamu mapedi iya jadi ya si doktor hewan itu na sebab ya si pak disengener sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja nanya madoko don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja tak ada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na leo warna na de to na malaga majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ke sapi doko magapai tanrai ya na 5 tatto na talu maka da madoko cik di maka da de madoko ya tu aja na namanya bicara iya pak iya ro na la dasar pada kemudian poki de na wending tamai cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloi tanruna tamati cacat angka talu ya pangewangi dena sama turu to pandita nomor sidi sapi pure itat do semua sang itat do to lai batu ingat nanapai patamai tulu nomor 2 sapi sope do cilina ketu sapi madari pure matumpu na lai tanru na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makurani makoko maca sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak iya jadi ke kana magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita dodena wa dipake nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah iya angka tau makada de lai jinak kami jadi na marigaga kana palaba ingka tau dia na palaba kira-kira ke di kesepakati kaya kata sa dingi di manitan ra itu batungan na iya maga pakai lorot tamah kada iya ko iya iya na purata doi na salah-salangnya to pa dia nak goro ingat na jaji ko mana tu goro iya nah iya na tu na dia na palaba yo poko makada lai jina kami tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta iya ka sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tak paham ya? Bahkan makanan nabita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapingnya ko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lain sapi bira pada hukumnya dikabedana. Kakama makada dia nawa dia kerobang sapi birang hade na palaba nabita. Iya. Cuma ya ri ko sapi bira mi tahu kisah di mahkamah tampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya na de to ni sama kada matampu ya sapinge ya ko yakin makada de na tampu. Na igere takko isa se manina pangkana na pita. Halala yan ri tu anak-anak. Na sabab macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni lai palaba na palaba gamay. Cuma iya mi ri di kapan na sama de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nah sama ya namati indo mati itu anak makotiha hukum na agama kopiki napalaba
Selama dia nirisem maka nama tampu, kecuali tisame maka nama tampu na paigere, masalah itu. Nah, itu pahamnya. Jadi sapilai sapibira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. De pitu asam. Dena wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam apa tama. Dena mari gagak. Tapi dena wat dilebih pitu. Pitu maksimalna. Asam. Tapi wat di gana tahu 50 tama si dia sapi. Wat di 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak-anak. Ya ko si rabay nena na 12 anak-anak. Berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro. Ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingebe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si bawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asanna lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, nania sininna wijawijahku. Selesai. Ya ko 12 anak tak di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na cocok itak pumanang. Ambo upa indo upa laupa ada cocok. Okoro. Jadi itu si dia sapi pitu asam, tapi dena pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Ya rotasi dia asam wat dipacio tahu, tapi nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta, ko makgere karobai, ko ulak karobai. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rometa ditacurin. Ya narulang kepala abai. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kau nggak tahu makan ya lau masasi di samping makan ja. Kota mas ngisi di samping. Pacul pertama ni anak tatosan apa tamatoni baineta. Tamas ngisi di samping makan ja. Risesena tahu mampu Angkat tu tahu makoroba nasa ya meka sapa isapi kami na masuli. Nasapa ni tataluratu juta. Ci di nagere aku ya aja nah. Makanja sa ko makanja sapingi tapi ta sapa yoro sapingi makanja mega mo to sapi bali makanja pali masoli 30 juta daripada ro 300 juta tali iya na ro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karoba siaga egan na bulun na sapingi seko tu apalan kaya mega bulun na sapingi cidi na iya 10 kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Maka ni mega topi dagin na itu 10 na itu cidi. Iya maka na mo cidi to tanak na itu 300 juta. Na pamal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tata imatanya itu 10 sapi na itu. Makiro na pri ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na itu 10 na itu cidi. Berarti mega palana. Maku itu. Ya jadi dia aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya roko makasibengi maka dawa iya may gapalan nahi tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kampunge makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata luar biasa pahalanya itu risesena tau sogie
Apa iya di tahu sogi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pa sikit nah mau karoba ka cucu tu iya ini tahu sogi kali ini sih di saping iya aja na talo to panasan kagak lo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga iya aja pokoknya aku makan ule mal di sini kali ini sih di saping napa tapatama anak tapatama ni matut ta ukoro aja na tapak kamaja maka dako ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pas sidaka talolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko dia ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tukang aku iya tahu kunrulak na itu kepada kasapi na dia nak karoba iya jadi betul kan na mana saja itu podak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cik di kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tahu usahakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucet deh nomor sidi madari ko meli sapi suku maka kanja apa angka tu tahu meli sapi makanja pokokna dega caca na dega gagana si sanna ipano yelini nantara ipadangkange na pano yo ko sa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasane tak dakko aja na polo aja na maga ni makero na palaba tahu pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, betulnya bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturannya selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku lupa memang ni wah dena cocok. Dena pelabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan yaki buaran ya leten no. Ipa lolo nya be magi na lena lupa lo bandreng. Na takko mapat dia aja na. Na ketpa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, na palaba pendapat na roto panditero. Iya mi ko ketpa memang ita memalai dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sapinge itu tak presai. Si bawa ya tu tak gatung apa mas seka2 tu yolo tak gatung cindi deka maga gaya ro tak gatung yang katu sapi deka gaya ro tak gatung monri dia nawading cacat dia tu sapi poki dia tu nawading angkai palaba sapi ngagai ia nak naik katarat angka tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wading pak matan ratu ko sapi buta mau putih batu matana biasa na podanga guru taro makadaka agane tanre sa pingi kubute na sama gampang lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sa pingi kemudian masarolak di masarolak di na reko iya ro tau makaroba gere isa pinna risesena tau na tungkari sarolak di tapi ya komega kita mah na melo mana mak gere na pitu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang aja ro kamu di utan rei pu imang kamu nama gampang mo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gere rangi na paha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek dia ko agere sange ajak lalo tagere isa pinge oko yolona sa sibawan na mega tau dia na paratika ng ko makaroba tau na patatong isa pinge na sakira ngoko na pamadipo ngoko na panagere nang kami ro siban na sa pinge tatong ko sidapena natyan na bita jangan engkau menyiksa 2 kali binatang mugere to ni muselang ito ni iya tu nateng nabita nateng iya na tu nasa tau patareka makada aja mugere kadua dia na tu na me malunra dagi namuan re ya tu da sa pipure maselang
Iya. Jadi aja nih. Ya makanya ko manu ipu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi mo ripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia anak kita. Yang kedua, ya di melo mak gere tataro disunahkan. Ipalinna iro piso melo ipake mak gere oku yawana alonna iro sapi melo igere. Palinna i bangkung ngokor. Apa iya naro onro deni tei sapinge bangkung. Pak hakikin itu sitonganna perintahna aja mau pitangi itu piso melo yung pake mak gere ko sapinge. Kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na. Pada peka. Wah, aja. Iya, dena wading. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi piso ko ne. No? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak antara tarap bangku na tu. Iya, ko bangku Pak gere memang demeto na pake. Imam Munri itu menabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di samping. Pura ni nak geger na cia makan de nak demper ngin apa na lerci de palanda pawita. De mau pada metam. Iya, upasangi pu imang. Nike kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nike ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ini. Atau angkat tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si juta lebih layase. Iya. Taliang ya Pak ya ko yaro ipake mak gere gang katalu tau deniasa. Iya napa ni ko malanda mu itanra capak na nigat tamenre cica minola na dati ni bukuna. Deni pa calling. Ko yaro matara memato na sabak namo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak gere memato. Iya boleh pabarre jaji. Iyo pui di bangku ta ko si drape bangku Pak gere tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung. Perak ni sitongan na lay model mi nanti di bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi manca di bangkung go pero bangkung memang top zero karbon asanna. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Jadi makanya aja na pu imam mali apa kasi ko si di juta na imangnya memali pandi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Dia nak dapi masih saya betungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako man ero masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masih sakit tu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah apa ya ro waliro ya gesan masih penggabungan bajak tanruk manang parewana 2,5 juta. Jadi iyo poko iya moro Pak berikannya tali bansana Tramontina cak garpue maka moto ga masempo FDA si di juta lah makanja ni Pak madu berupa moto iya maka mo tu himata anak ta yan anak makokai namoji bayini tamacha to ni masopi mace ode itu mako ka makun rayo ko maye macam ni mace ode wah iya cinampak tu nace ode jadi roh kong kaga surok bani iya kemudian engkato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijjah isunnakan aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijjah namana saki memang karoba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tamat sulhijjah capak na sulkabah dena haram isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taruh ni gondrolo malepok tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kali lihat aku dia naik kelu kata makau tu waya patodo itu jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kenapa sunnah nade tajamai berarti makruh
Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata pala yolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata pala yolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapalah sunnah. Ah, tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalah. Tapi ya ko demu jamai demu madosa. Demi tol lolong ngapalah. Nah, ya riasa makruh. Dawah ini, Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah ini jadi masalah. Pak ya nakadana tuh bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakadana bid'ah teh. Kulu bid'ah kulu moda satu nabi lalu kulu bid'ah tindalala wa kulu dalal kipinar. Tak neraka capana. Ya nakadana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu mah itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko aksana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya kok dia tak bismillah dia talolong apalan bismillah kan makiro makruh sanna pada mau ikut pura mas sampai jangis sama tu ya kok dia tak sampai sunnah makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makira apa patan rakaat tu sampai jas sunnah imon rina isah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Ya imon rina loro apa to? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imon rina magharibi 2 to, yolona issa 2 to, imon rina issa apa? Engka tahu tu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona issa, 2 imon rina issa, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dan mereka kah? Karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana. Nigi tahu mas sampai jas sunnah patan raka yolona loroe, patan raka imon rina loroe, nah harangan ipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai jas sunnah patan raka yolona asarae, padai na rekomendre umrah ka cicam. Ya ko mas sampai jas sunnah patan raka na imon rina isa, hadis apel ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rina se kota jami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imon rina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulay perang ni bawe lo bolata. Ko na bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola nanti nana sampajang jam memang aku masih Pak maka tiga tahu Pak anak latu ni bola nana saya pajaipi deh iya jadi magai makuye iya ro nabita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira nabita rumah kada pada ku di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabira aja mu panca jiki buruk longi bolam monrui bawa matin roman rede monrui mas sampajang agana sanabi tak nawiru buyutakum dikiratil Quran wassalam paterangi wi bolamu nasi bawa baca Quran sebab sampajang tanya sampajang perlu rona masuk pak sampajang sunnah jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilau bolata ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non rui malaikat tu boleh nareku yon rima sampajang non rui malaikat tu boleh ku yon rima ngaji nalawi malaikat naturungi malaikat tu iya masigi pak mak baraka ni dena ya ko masigi mana sama baraka maka tu nasaba non rui malaikat patuli non rui te sampajang jarat tau tama masigi dena jenne ya ji baraka mi tu bolata mi makalelem. Ini kesetan, Pak Majen nang katau maki buah kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi itu kapan aku tahu beranti ya. Nah, mak bola kamarana dapat tari WC ilalang. Padahal dia rokok tama WC dia lagi baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Tumilau alinrun aku ji dengarone si baji makun reje ni baca lupa ni jinge masuk tama di kamar makanya kan ya onron tujuh komiro malau lisu deh nasu pole WC lupa lah kok kamar rata yang nonton masih kok kamar lah di sini lewat deh nak deh
Tulukom itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatanna. Madari ni da samaran dari maga bali bolanan na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Ini ka alasan na tayo na maki gua alasan apa tahu. Tapi dito kago ko di. Iya, tak hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkar kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon roese tatatutu bawan. Pagana kang dua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sabaya ko takbuka ya tu non rijing itu tu lima lolisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sabak sitongan na makanya tu matot tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC we anu bolaju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu. Monroto na may garupan na lasa gitu. Tapi dito de nakalahara de ang kamiyasa kada menjaga. Dito ko na tama na betul. Tete siya na tama isa. Tate pitu liwa ang kagokot. 19:10 maka daka ona walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tetep itu pak jadi jadi kemudian ona kerubah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Hah? Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi Palampurangi. Denawadi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi wadi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahnya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Denawadi. Nami kato tu pakaroba makalele ulun na nalengi pak gere tani aja ulun na tu tawana pak gere tapi wadi sanala tapi aja tak ada tawana pak gere de nah harangan itu pandita ya na sabak ya mau kada tawana pak gere berarti gaji ya kok gaji nah harangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pak gere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulun na buku mi itu ulun na. Iya mempai pak gere enale ngapa den ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulun na minale pak gere juku hasna talengi tapi aja tak ada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajina nanya tuh nadena wading harangan kemudian karobaya tuh bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi kan kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji-raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren yang makaroba ko mau pak pesantren na guru tak aji Fathudin Sukara aro talawe makaroba tuli upak ko memang iro pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandita pole Aceh iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu maku ya angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belah kanan langsung ta bagi pitu dagin na yero pan na sa belah kanan ta bagi pitu tu ipang sa belah biona aji riolona ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau nata bagi pitu ate nata bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tai pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina mega tu tau makaroba si sana sase mi dagina pasi pulungi nah pasi sana timba nah pana bagi pitu mani angka na tau lolonga jamela angka tau lolonga mamasa dagi makanja makomoro komanya de iya Dek to nama reji pak, dia nama reji. Yang penting mengataki maka dia nan lega na pan sa belah kanan. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na dek to nama lada tu maka da mesti pang kemana dek. Dagina mau jolok, napa ta bagi pitu memang ni.
Angkat tu bagian ruai. Maka ni kecil di bagian negara ruai. Tawa negara pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galace to linro nako. Male-male daging ku. Dia nak dia hatta kecuali na lengi tahu ya ko pura ni matu ta bagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi dia tahu. Ta bagi telu ya tu asera kilo. 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pas sedekah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi waddi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjak dia waddi. Mesti ya bagaimana? Ya kau mat tinjak kita karoba, pak angkat tahu ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah kau kata misalnya maka dah. Iya ko udupamui ase ku ase ratong makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko udupamui ase ratong makaroba kak tapi ako makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimui tayo memang balu oto barane ko nalimui tayo oto ya romanto insyaallah meka makaroba niat tu iya mi ko makadaki iya ko nalli tahu ya pada 7 tahu ko makaroba kak tinjak itu. Tapahan nih, iya ko itanra idale enak atau me makaroba, iya nanti ya setinja, iya ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan nih, iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niatnya tu tanya tinja, bukan nasar. Ya miko makadai. Iya konali tahu ya pada 7 tak boleh meka makaroba tinjak ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapi talolongan nih iya roci dia tepatan tu makalaki iya ko udupamu ya se ko meka makaroba nia ni ya meko makalaki ya ko udupamu pitu to makaroba ka jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba lah seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makro iya jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah iya makanya aku taralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak ya aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia makaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita na teta we mega tinja dia na kita matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke makotongan ngapo adi ya kalau lusuk mi anakku mah puasa dia na lulus dia na puasa saya kira ya na roba na liban ni jadi tunai engka kami mah tanah iya deto kagak apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya persoalan kemampuan dalam keluarga. Iya. Misalnya begini, ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau berubah dan kedua-duanya mau masuk dalam dia, gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi boleh. Ia ko meki patame aleta si babe neta nasabak mampu boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu lakai ta patama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi ko apa bi PNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacho ibenena. Iya, tapahan ya. Maka dana ya pula di, iya cocok ni namui ko mapula di tata toko bayi ni demo cajilah kai. Iya, jadi ya tu nang kata pandai maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan, tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lah kai tanah pertama. Iya.
Ya miroi di janda ya aja nata patame laki kita pak mati. Iya, iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum nakaroba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. De nawa dia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelan naloko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba de na wading. Nih, tapahan nih. Demo patapahan nih. Iya. Jajalalong tomate tatak karobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sa pingin ya tiya karoba tanya tomatewe. Tapahan nih ka? Demo patapahan nih. Bicara taulisa wala ngi ya he. Jadi sapi mi tiya karoba tanya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karoba tomate. Dia nama di angkat tu menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada naoki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni ya karoba tanya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tenu ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dak mana na yang Pak Dopota. Nasa denasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jadi maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati ya kaji mubak kamai matu ko Facebook dan kata baca maka haram ni tau matewe ya korban harame masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makaroba tau untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoi pak akibu memang nije wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mu masage na akarobang. Ia ko pura ditapau ia tu. Dena karobangi, dena mari gagah. Ya pe ko nakarobangi diterima selamanya. Nah sebab pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya anak tamakoro. Aja mau takar wah sama nabato melo mate. Nah ken melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamak antara 60 70 tahun nang kana ko dapi 60 atau kapa umurna. Kato nama liwa ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denah kada matau pinale na tuo mo. Para tau malai kaluku nalati cat dina nalati malolo nalati taruan. Cuma ye di matoi ci di manita taja dia mungkin mati malolo. Pasti mati matoki jaja nata. Iya, Pak Mega to mato to likido salamu pa. Iya, ida upasang tapakan jaki bokot insyaallah. Apa dia tu nak kada matote nalaw? Iya, de namo tu malolo nalato. Iya. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. Iya. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian kemana? Dia dapat dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi ia ko asat tak tapatama tapi tania kami apalannya ro karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak benih. Namogang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami buat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo si tengah tala manasanya mah. Dia nalat biar latak. Na pani sunnah kan gitu ya bagian lagi karobai mamata dia ninasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marep-marep pasti de sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? To kasi siwa di balu. Wa di nabalu pak. Maka macigau to yan wali dagi karoba lo balu ko pa balu basa. Dia na marigaga na pura ni tasidakang. Dia nama digaga aja gimana goreng iko pura ni talen dia nama ditator iya boleh iya miko ini melo balu dia nama ding termasuk balulanna tuh dia nama dingi balulanna dagi karoba balulanna sapi karoba bembe karoba talemai sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni dia apa di lemah ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makada wedding yang pati tanai ko balu iya ko tahu mak jamai na lele na may balu lele di bawah yang pati tanai ko tahu makaroba tama balu. Nah, kepala bayi. Tapi iya ko iya materai pendapat atau pandita aja mau balu
Apa ia tu bulu-bulu na tama situ ngapahala. Aja na mo balu ia tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan ilam itu. Tapi dia nagata na baluman ita mangkukwato. Bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito na mo talumeter nang kalingato tay merek na ilaw na kaya wan rimang ko ito. Jadi ni sakira yan na wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Melo adam pa nga kakama bicara ku makasara na tersinggung adam pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngi niaki penutup walingi komeki malah baraka. Iya kuna palinda ni pui mapisono kuyawana lo ngolok-kolok melo igere. Iya ku idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere. Aja nasu. Ita tajang itamana napasa na napatagere. Iya ku yamotu tapat tamamu napasa na tapalay gere. Napamasu ya tu yamani ronola bakas gere. De nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu kuna nasi tau. Iya tu. Yang kedua, aja tatete icapak bangkung, aja tatete ibangku tanro na sapingi. Aja tu tagat tangi iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi kupura iko na nagatang. Aja magay. Jamba-jamba tu tahu iko nanre itu. Karena sarapnya itu petuin apa rusak. Ayo itu anu na tu. Dan itu sudah dan tomatot iyan ang kataw makarwe pureman reta pasiputa watana mapat di nakarakaracuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tatte masih tu tanru nah sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak. Jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung ya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.